Borci, porodice poginulih, invalidi, ja želim kratko da vas pozdravim ispred mjesne zajednice Brodskog polja 2, jer smo mi igrom slučajeva ljubavi naše crkve i ovog mjesta istorijskog kao neki domaćini. Želim da vas pozdravim, želim da se što više do sad okupljamo i da dobijemo ono mjesto koje nas sleduje u društvu. Od boraca preko poginulih boraca, porodica i invalida. Želim da se od sad družimo i da se cijenimo kao borci za naše herojstvo i uspjehe u ratu, da se ne stidimo toga što su nam htjeli neki do sada okrenu i da želim da se od sad družimo kao borci, a ne da se razlikujemo po tome ko je kome dao donaciju, a ko kome nije, nego da jednom bude pravedno svima. Ja bih sad zamolio Nevešu Miličića, nekadašnjeg komandanta našeg, da još kaže par riječi i onda možemo da sjednemo, da se družimo. Hvala. Hvala. Sam samo opće drugu Dragan. Meni je stvarno drago što smo to na današnji dan uspjeli da se okupimo. Bilo je neke druge razmišljanja, ali zbog ovih prethodnih i proteklih događaja koji smo isto tako trebali da ispoštujemo i da uvažimo, evo mi smo deli da to bude danas. Naše razmišljanje i naša želja je da borce po svaku cijenu okupimo u jedno jedinstvo, da dišemo, da ne kažem drugčije, nego da kažem da dišemo jednim dahom, da razmišljamo jednom glavom, jednim srcem, da se međusobno uvažavamo, volimo, poštujemo, da jednostavno slijedimo sve ono što nas je pratilo u ratu i kakvi smo mi bili. To bi morala i trebala biti naša nova snaga i naša vjera da sve ovo do sada što se izdešavalo i što se dešava sada da nam garantuje budućnost da se više neće i ne smije i ni po koju cijenu ne treba ponoviti. Da ne pričam sad o tome šta je i kako je, ovo u prošlost bili su sami svjedoci. Došli smo u poziciju da nas oni kojima to ne pripada da nas razdijele, da nas podijele, da nas gledaju kao više i neke druge manje zaslužne i tako dalje. Nema danas 15 ili 16 godina posle rata i oslobođenja našeg grada, nema danas više i manje zaslužnih. Svi smo jednako zaslužni, neko na ovaj način, neko na onaj. Svi se nalazimo na spisku boraca i svi nam se majke i roditelji nalaze na spisku porodica poginulih. Znači ne smijemo to više da dozvolite ni u snu, a kamo u stvarnosti. Zato vas pozivam i zato mi je želja da se na svakom sljedećem skupu, da nas što više ima, da se što više družimo, da se što više gledamo i da se poštujemo, da se uvažavamo i da sami međusobno odredujemo kriterije i pravila igre nadalje. Hvala vam što ste došli i nadam se da će nas u buduće biti još i više. Živjelo. Odločite mi još da pozdravimo našeg predsjednika Skupštine boračke organizacije i da ga zamolimo da nam se kratko obrati sa par riječi. Saborci, želim vas pozdraviti u svoje lično ime i ime Skupštine boračke organizacije. Kao što Nešo reče, nema posebno šta da se priča. Ovdje se očekuje ono za što smo se borili, za ono što smo išli u rat. Sjećam se dobro juna 1992. godine, sjećam se mnogih likova, dobro se sjećam i onih kojih više nema sa nama. Lako ih mi je bilo zapamtiti i njih i vas, jer smo tada svi imali jednu želju i jedan cilj. Jedna želja, jedan cilj je bila sloboda, mir, ravnopravnost, krov nad glavom, porodica i ono što je najskromnije i najbitnije za čovjeka. Činjenica da smo mi, braćo Srbi, i skromni ljudi. Opšte je poznato kroz istoriju da je Srbin borac i da je skroman. Skromnost bi trebalo pokazati kroz naredni period. Ali evo, kako vrijeme odmiče, dolazimo do spoznaje da je sve veća zapostavljenost boračke populacije, da je sve veća podjela među Srbima od političkih partija pa do onih koji imaju i koji nemaju. Nama, borcima koji smo išli u ovaj rat, ne odgovara to. Postavlja se pitanje kako u narodnom periodu da se suprotstavimo tome. Možemo se suprotstaviti očuvanjem Republike Srpske, možemo se suprotstaviti donošenjem dobrih zakona, a ne kao što je nesretni zakon o privatizaciji,
koji nas je doveo u poziciju da imamo one koji imaju i koji nemaju, odnosno mi koji smo se borili za ovo, da dolazimo u poziciju da sve manje imaju. Ja vas molim, ne bih htio ponavljati riječi Nenadove, ali vas molim da mi pokušamo čuvati jedinstvo, da pokušamo iznaći pravi ljude koji će predstavljati boračku populaciju i da pokušamo čuvati Republiku Srpsku. Našom podjelom na ove ili one stvaramo prostora za međunarodnu organizaciju, za naše dojučerašnje neprijatelje, a i mnoge druge koji nam ne žele dobro, da imaju prostor da djeluju i da rade protiv nas. To je znači naše razbijanje, a prostor da nestane Republike Srpske i da nestane zajedno i nas sa njome. Vi vrlo dobro znate ko nam leži sve po bjelosvjetskim zatvorima i zbog čega leži. Većina je zbog ratnog zločina po njima. Ja se ne slažem sa time. Mi njih ne smijemo zaboraviti kao ni grobove naše što ne smijemo zaboraviti. I zato je krajnje vrijeme da nam se probudi svijest, zato je krajnje vrijeme da se ponovo organizujemo i ponovo sagledamo šta možemo uraditi. Toliko, oprostite ako sam bio malo dugačak, ali vam se puno zahvaljujem i živjeli.